Dramis putešestvija. Danas je 11. januar 2021. godine. Idemo u selo Dub kod naših prijatelja Miloševića da im malo pomognemo, da je očistimo sneg, donesemo drva. Oni su stariji ljudi. Gospodin Milovan ima 86 godina, a gospođa Milesa 80. Sneg je od juče napadao. Vidite, i na putu ga ima. Ali mi se krećemo polako. Ovdje je neko uspio da se spusti. A kako će se vratiti ako ne bude pročišćeno, vidjet ćemo. Sneg i dalje pomalo provejava. Prognoze kažu da će ovako biti tokom cijelog dana, a i sutra. Evo vidite kako izgleda ovo sve okolo. Zimska idila. Prava zimska idila. Znači potpuno smo zavijani snegom. Mi do gore, do njih, imamo još nekih 15 minuta hoda. Toliko za ovo javljanje.